ula mutandithia bilionea wito wa Jimmy Wanjigi junda ito akaandikithia statement yulu wa undu wisi ubo wa miyele ya konana wa na kwithi wa nyumba kwake ibindane ya maandamano manane na bauno baba umye gukwatwa kwake tunenge ubo. Yes, yu Jimmy Wanjigi muthenyani wa iyo ni Samoni to kindu chambe kwiyumilia mbe wa mawisa bulisima ukunikilima DCI mwite kwiyumilia na we mwene habikia na kwiyumilia tina wa kwiyumilia abika niwo wikiwe mbine ne mawisa bulisi na atwa wakiseseni cha polisi cha kamukunji bala wako motukusu bonde Wanjigi kona nuona issue isu ya miyesu ya kawina kwatikanie kwake tena license bindani la kwake kuna vami to ne mawisa polisi na indi nebo kwendeka ILSMB anga lakini ndana kwate busoesu pia no kwendeka andike jamaa ubo na komanda wa mawisa polisi wa county ya Nairobi Adamson Mbungi na busoesu pia ndana ayikwata kwa kwithia ekiwe bine yuwa sisene kana court nunu mite mwamulo Jimmy Wanjigi ndake kiwe mbini no mite mwamulo kalibu 3 kana orders 3 na undusu wonde ndune andewa kana ndune andewa ni mawisa polisi ni mamwiki yembini akoma kathithu na indi yu kiokoni kicha muthe tuyetele au milwe kiseseni cha polisi kana au milwe kotini nikenda akasikati we pengine na miyesu kwetaniwa nayo ya kawo etena license mabuti kwa wetu ni kuonekie muthe muthemba we lipusi kana grenade cia kwise ofisa na siendu ingi cie kibathukani masani makuituka mutongo wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka mutongo wa chama cha DAP Eugene Wamalwa siana sia Jimmy Wanjigi na mawakili nimeonekanie kisese nikieta mabisa polisi na mungami wa kisese chuchu aikiria kina Kalonzo Musyoka kana wima wa mwe na kusubiwa kwa Jimmy Wanjigi kwibo mpaka masani makwacha indiki utete kwetela tuone kwithi wa kukwata tuone maundu makoti nimeenda hata na indi toima nombe ange kitumi chake indi chako koma buki sese ni cha polisi ni chao pena miamulo yanda keki wembini na isu sisu sionde kwa pamwe asante tusongange nambe muthanani wa umuthi ni muthanani ula ukuonekana wi muvyo pio kwa ulaindi ukutua ekatwasi ukutua kana ukutua governor wa county ya Meru Kawira Mwangaza nundu already ni muthuleto mwijanza already anyway Basi tatagwe muthenyani wa iyo nimethigwe na kikalo chambe cha kwithugisia kwa Yesu ya Kawira Mwangaza ototu twi matabitie kioko iyo wi muthenya wa MC ya kuthacha rasmi kunengane kana kunengane kwa Yesu mbe wa mbunge ya Senate rasmi amathindi mbunge ya county ya Meru nimeibangire mawakili nyanya na ngosi ile ngosi ya mbeji muthacha wa mutalatala kotini ndeni wa mbunge ya county ya Meru kula madam Kani Zipora Kinya Zipora Kinya ula ni munini wa mutongo wala aige ndeni wa mbunge ya county ya Meru niwe kana ngosi ambe ni wonie thinosu wa Virginia Miriti kulewa kwa mundu kwandikwa ni serikali wa county withia ni lazima kethi wani wa mino bitukithwa ni ma MCA aitwika ni wale wa ni governor no mpaka bethi na vote ya 75% kana bethi na kura ya kilungu cha 75 cha ma MCA cha kumulea na nundu ahe mubitukithio already na alea na indi governor amulea Yesu ni biche yambe ila Zipora Kinya wetie katikati wa maundu ange na gross misconduct na atwike na ngulu mbingi muno pio obisini yake unenia mpaka athukumi ma account nai ikwani ila ingi kana kindu kila kingi ngona kibwa kumuthela suti ni issue ino ya Kiambi Manyara atuyele mande ayo mwene ikwatie kwani ya kuwa kwa Bernard Muthiani sniper niwe wani anungi ye governor Kawira Mwangaza kuweta wakanandu alama mukuniye simo nikenda akabikia na kwa atwika mema kumo bisine wa governor Kawira Mwangaza yana sia governor sia kwa atwa sindu sia muthemba tosu na nipo communication officer wa obisi wa governor Kawira Mwangaza Kiambi atuye limande na withi twende na kukunikilwa kukorania ne kwani ye ya sniper na indi lo nasio kia uma lumande ni wono kia anengwa musala wa mie
isu yonthe withitwo lumande eh na benefits kana mauti yo ala wailite kwithia ana kwata pengine thia kwi kundu kwaenda wa na uyumbe wa governor anengwa mauti yo asumonthe kwa pamwe na indi atumia manual register ya kwiva thukumi manual register su ina short ya million ya na imwe na ile katono kenda inya so issues cia muthemba ucu nguci icu ni yumisio ukuci ucu ya weta mauvo wange mbe yange na indi kawira acia she is not guilty yo munthe ti muthenya wake yo munthe expect wa kwika yes umunthe expect wa you know kwa na maundu ao nthio ni ukorana namo expect wa kasome wake la umwe na ami no some wa yelesia ayelesia bande wake ise mayemisi ya iyo ni mele isio muna nguci cio ni mele isio bande wo ekwani ba beile ona o nguci ni wo ekwani ba ile ona o yo munthe nake kawira mwangaza akethi ayitetea atsome wake la undu wonthe aye elaborate ainenga ni nguci wake some waki aye elaborate nikenda maundu ala monthe maiyo mokanise na MCA na maundu makawira mwangaza ukusi wake na maundu onthe ala makumbila ekwanine indi maseneta mekalenthe kuhituka makone kura makone kilondu wonthe kura kwananisha na ukusi ulo kumwa na indi twima na muthia wa mama kiutithi watitetelete muthanani wa umuthi na nianza nikitonosonga mpaka ku mwendo wa saa 5 saa 6 cio tuko kiu tuketelo kutugeza wana tabena laisi nongi ku sia this ya katene muno pio withi ani saida tu saina cio tuko saina cio tuko but muno ku saa 6 cio tuko nondo kaye elaborate kila kindu mbeka wira ye elaborate kila kindu chombe aiweta kile bitio na ukusi wake na everything nikindu kiu take a lot of time na indi you maundu maisonga ta utu aweta aya nigenda gusekwithia ni twasonganga na mbe tukwatanise mauvoa maseneta ala metiwe kuma uthio muone maimake thukiicie ndeto isi akawira magaza yes ni macio kameka lanthi na maci apana tuitotha kwitwo uko nundu ni twitu na itunite kwiyongela matuku maitu twamina kiita akawira magaza tucioko ingi kuya twase generally meyongela ta suma ile meyongele siuma ile no ise masio keta mbungene kwechumane kithalu nondo kwachania na mia nekana ila governor wa imbichwa within the next 7 days speaker wa the senate and speaker wa mbunge ya senate alita kwithi wana balwa usu wakana wakuma kwa speaker wa mbunge su ya county kumweleze kana ni mamubetie governor kibelani yes nondo wa gitumiki una yo ya mina kubiko within the next 3 days bele kwithi akikalo juchambi je ndicho gitumiwonie maseneta meto kwa mituki nekana speaker okay matangase no kwatie balwa kuma kwa speaker wa mbunge ya county ya Meru na indila masio kene kwa sekana ni mabingezi kie chuma ni kiu kiki na bitie kuongela indi chuma ni kiku meyo no munde na ni kumandisha kana ni wiziti ai me uthio muone maminete kusioka mbunge ne kana meile mana kila senator ni wende na kwikala na kusisia ground cionthe cia kwani nundu kila umwe na balwa na ena ground cionthe cia kubitangwa kibilani kwa governor Kawira Mwangaza so nundu wa kimi ya ilite kusioka mbunge ne matuko atatu mamwe wa kenda niwe mbunge ya senate kusiokia asi kalo yini makuize kwa pamwe na kwa witikalo no unanimous mbunge ya senate makasioka matuko 10 mamwe wa kenda wasisi isu ni basically 2 weeks isu ni tasuma ile nikatama makwate biso yako iko nena nyana mama sakuye na at the same time mekwate biso yako thoima maundu ala menamo meisio kithia yulu wa senate mashinani na cia muthemba tosu ila sikika mwaini wa kenda aya ndizika na wimwate wa mitandao na kana ni wizie kuona yuko nthi ya Kenya ni wizie kuona kana mundu mwasa zika nzambe sini wizie kukomana nayo ila nzambe kwiwa yukana niyo ndasa pio kuunthi yitu ya Kenya kuona kana kila mundu gonthe akomana nayo endo kunwa bisa nzambe ni mioni na wize be mundu muka ndibe mundu mukola mwasa witawa Nyakisumu Nyakisumu yuko atembea in the streets of the cities ano tembea balabalani sia misila menene uzwe awe na futi siana umundu muka Nyakisumu ni mrefu akato sisi we agambuye inde ubanga nundu niwe mundu la the tallest
ndayu a connect we athikula kwi president wa nthi ya Kenya ndu president wa nthi ya Kenya ni asiape ibinda ku mitandaoni ndeto sinaumila asia kana nuna komanie na mundula mukube bio ande itu ya Kenya na ndu nite kwatie mundula muasabi nake asia yo na konisi aga this state house pauwe galaba konisi aguma nata eto gukuma no wakaliga na niigwa yithaji kanga ndio ni muonie kuma kangani tuikana yithaji kanga ni muonie ku ngalini no likasia angale no likasia ando ngalini likasia ando ngalini okwanzia ila mbailu uona wili sona mathina ukisa kuthia ni wagwo so akulichoneza kwanzia ila ya ilete atwa hawa matukwasi nambana niona uimezea kama tameba ibana wana ngithila baitha nguri chao tall dark and handsome and God fearing Wala niona uimezea ngangwie ingila kiunzani siana gwa uthyo yose binda yata nei pe tumabuku twasoma kusoma kwa kikamba cha katatu kweya wa kwima imo